Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini gilonggi khubor bamta kasni. Wala da ka sarkar MDE kala ko ban wengno iki kharmetor na themyo maulong kumta kala shong jinyalang men kasni pale ka nyautorik uno pra but ki Harijan Panchayat Committee HPC banyakran halor ka jingtmu ban pinkriano yaki na themmetor. Na kaliang ka Harijan Panchayat Committee belalam kemat duba Preston Tensong buat umas nyau balang dar kum kisembut Menteri Rang Bak Kejela Kelayarai bat kok ngulang yaki Harijan ban aitam sa iwei poin saw akar kejaka hakaban penkendria yaki lahis pak saw ku arteli kilong ying kathem metor na them yo molong haba penpau yaki jeng ngos kem ban nak penbetnyo yakni kakam hapo katayo ba arjong ukela lingkot arhajar arpsaw yathu uba Preston Tensong ha kejeng yakran shikilat pathai kubor hadien kejeng yelang. Na kaliang ki Harijan Panchayat Committee lawan Shong Jingelang kinong mikmat ke Delhi Gurudwara bat Shillong ha ke Jingelam Ugurjit Singh. Batu Presiden Ramba Jongka Delhi Gurudwara Kiwan Armut Representative haga nama bakidir ide kibalong bakajing kidon ke concern kumno ban koi syakajing sutu jumut abdeng jongi ke government baki kila don ka ban elektren bun ki isu bat ka bang ka bang ngin nempat la ban batai ki isu ki mengai discuss nawar ba menta na kalian jong kiru ki patfor sa katu kani tayo bakin daya discuss biang rengkat baki para mongsong sedang jokiante de ngiyoi ba kancing keren kalong kabas ngutuna kabas seiso ba nilai langlu da kaju kasurba hapo jong katayo kabaa une u benai Januari benai benengkong u arhajar akusau ngin ye kendu biasa si sempat banyak kemen sekarang bahaka tak kejing kendu ngin poi sundan saka pakut jong ka meeting ini kejing kendu jogi kata kade ka pengeran taka mentaka location kami ke Jakarta kalau kami katu ke existing kabadon menta kadon kumba REK.14 mo de kabamenta just opposite to that na yang itu ke existing sakawai pak sulok saka persak sulok pada kadon sakawai kapasi ekar sauko 1.4 ekar tinggi yang kata kalong kumarong 3.5 acres agak bapa date nama rabli ngomong di tidak sutu ba kidon lais pa sao powe families lais pa sao powe families but ni haban le rukini ki high rise building te niyo ngila ba kampan kadang rit kejekan kadang ni aisu ya kejaka sa 1.4 acres namang ikwa kumong opingal ada pongteng ba kejikwa jong ni government habang ong relocation habang ong shifting kan long be complete ना डॉक्टर के लिए जब बातचीत चल रहा था उसी पे डिस्कस हुआ है तो अभी थोड़ा सा और एक दो पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके लिए फिर जनवरी फर्स्ट वीक में मीटिंग होगा ब्लूप्रिंट है ना उसके ऊपर भी और दोबारा एक बार क्योंकि हम भी अपना जो लोकेलिटी है ना उसमें जाके सब जितना रेजिडेंट्स है उनको भी बताएंगे कि यहाँ पे मीटिंग हुआ तो इसमें क्या क्या बात हुआ तो फिर मतलब उसमें भी फिर इनको आके बताएंगे कि मतलब हमारा जो वहाँ के पे लोग हैं वो